Askiki pantaknitaki kun jamas kaptasa hi churu to kek football to kata kambia tio ina kawuthi. Hi churu UEFA Champions League, UEFA Europa League, ukat UEFA Conference League yang tau ina katia tia tani. Ukan pirus ukan ber Champions League yang tau unya kipatani. Kuna teh masuruh F, G, ukat H tamanakan anu tau ina kah ut Hawaii. Nias kaukirta manakas UEFA Champions League yang tawin octavos de final puri na kap ukamanak kaukirta manakas UEFA Europa League yang tawan natapkan ukak sumyatisre ukamak mak kalian tanyani taman Chelsea tamak pagol mayro Dinamo Zagreb tamara tipawai Chelsea taman tekek Raheem Sterling ukat Denis Zakaria wanaka golana ku chantaw yapre Dinamo Zagreb taman tekek Bruno Petkovic upau gol chantawai ukamaraki Milan tamak pusi gol chusar Red Bull Salzburgo tamara tipawai Olivier Giroud hupah pagol chantawai. Ukat Zaid Kranic hupamp Junior Messias hupampeh magol sa pamain chantawi apre. Uka masin kakataman Chelsea tamaktung ka kimsan puntung pisah nairi cakan mistu. Milan tamaktung ka puntun isah pair cakan kawaiwa. Nias akapata manaka UEFA Champions League yang tawin octavos de final ukar puripre. Sohta puntung peh Red Bull Salzburgo tamak kimsir cakan kasin UEFA Europa League yang tawon natani. Ukat Dinamo Zagreb tamak pusi puntunisah taqiyan tawinakat haqso taqiwa. Efe tamak Shakhtar Donetsk tamak pusi gol chusarwa RB Leipzig taman patiphiasiwai. Christopher Nkunku, Andre Silva, Dominic Szoboszlai, ukat Valery Bondar panaka golanaku chantawiyaphe. Ukat Real Madrid tamak pesqa gol mayarwa Celtic taman tipawai. Real Madrid tamak tekeh Luka Modric, Rodrigo Goes, Marco Asensio, Vinicius Junior ukat Federico Valverde panaka golanaku chantawiyaphe. Celtic tam tekeh Jota hupau sapagol chantawai. Ukama asin akataman Real Madrid tamak tungka kimsan puntunisah nairi cakan kawaiwa. Ukat RB Leipzig tamak tungka payan puntunisah pair cakan kawaiwa. Nias akapa tam naka UEFA Champions League yang tawin octavos de final ukar puripre. Shakhtar Donetsk tamak sohta puntunisah kimsir cakan kawaiwa. UEFA Europa League yang tawan natani. Ukat Celtic tamak pa puntunisah yang tawin agat haqso takewa. He taman Manchester City tamak kimsa gol mayroa Sevilla tamara tipawai. Manchester City taman tekek Rico Lewis, Julian Alvarez ukat Riyad Mahrez panaka golanaku chantawiyaphe. Sevilla taman tekek Rafa Mir hupau sapagol chantawai. Akapat pataman Copenhagen tamak magolaro Borussia Dortmund taman purap tawai. Copenhagen taman tekek Hakon Haraldsson hupau gol chantawai. Borussia Dortmund taman tekek Torgan Hazard hupau sapagol chantawai raki. Ukami pan akataman Manchester City tamak tung kapusin puntunisah nairi cakau mistu. Borussia Dortmund tamak yatung kapuntunisah pair cakan kawaiwa. Akapa tamanaka UEFA Champions League yang tawin octavos de final ukar puriphe. Sevilla tamak pesqa puntunisah kimsir cakan kawaiwa. Ukami pan UEFA Europa League yang tawan natani. Ukat Copenhagen tamak kimsa puntunisah taqri yang tawit haqsu taqiwa. Achi taman Juventus tamak pagol mayarua PSG taman matiphiasiwai. Juventus taman tekek Leonardo Bonucci hupau sapagol chantawai. PSG taman tekek golanak Kylian Mbappe ukat Nuno Mendes panakau chantawiyaphe. Maccabi Haifa tamak sohta gol mayarua Benfica taman matiphiasiwai. Maccabi Haifa taman tekek Tejaron Cherry hupau sapagol chantawai. Benfica taman tekek Goncalo Ramos, Petar Musa, Alex Grimaldo, Rafa Silva, Enrique Araujo, ukat Joao Mario panaka golanaku chantawiyaphe. Ukama asin akataman Benfica tungka pusin puntunisah nairi cakau mistu. PSG tamak ukam pachwa tungka pusin puntunisah pairi cakau mistu. Kuna teh Benfica tamak ukam golanak angkahan uchantawai. Ukami pan akapata manaka UEFA Champions League yang tawin octavos de final ukar puripre. Juventus tamak kim sa puntunisah kim siri cakau mistu. UEFA Europa League yang tawan natani. Ukat Maccabi Haifa tamak kimsa puntunisah taqiyan tawit haqsu taqiwa. Hi chaqay po UEFA Europa League yang tawin wala ka natawin nakawut hi. Aka natawin nikah mahay pusitong kapaskan kataru kaltapkhani. Aka maaniw natawin nakah unyakip tapkhanyani. Uka malaki uhichaqay po UEFA Conference League yang tawin wala ka natawin nakah utkaraki. Aka natawin nakah tungka mayan alwachikataniru kaltapkhani. Aka maaniw natawin nakah unyakip tapkharakinyani.
Ukaki uxilat kuyakanaka, yakurkama, maha ch'aruntawi taqni taki.